Voin somni pasari thatum sangni somni Parukhian Mizoram Health System Strengthening Project MSSSP Noya CT scan stakeholder meeting to Dr. Lunch Champhai District Hospital aneni a hehuni Dr. Zakluang District Medical Superintendent District Hospital Champhai ka suana Noya nei ani Champhai program on workshop common capacity building of stakeholders under mission Vatsalya to INPR Tutorial Chonema District Child Protection Unit Champhai District was saying ani Voin Chamada Som Khan Pusila Soivonga Minister Horticulture Department Chuan Vapai Community Hall USP Ginger Greenhouse Cluster le Sap Theichin Khonna Hun Manpuya Greenhouse Cluster Sesi Zau Vapaya Greenhouse Enco tu mi somni pakhat le Sap Theichin turathan mi somli tenen hun man ani CCN clear tu ta chibaivek ule jerai mon puya kani a chanchin thari longai thang u voini somni pasari thathum sane somni Parukhian Mizoram Health System Strengthening Project MSSSP Noya CT scan stakeholder meeting su Dr. Lunch Champhai District Hospital ani a hehun hi Dr. Zakluang District Medical Superintendent District Hospital Champhai ka suana Noya nei ani Chairman Dr. Zakluang DMS Chuan Champhai District Hospital in CT scan kan nei veta chulom ati thu asoya stakeholder meeting NGO swai tu tele ho tu te telpuina lom thu asoi he stakeholder meeting a hian Vengsang YMA President Vengsang MHEP MUP Vengsang VC Champhai District Fire Officer ten an telpuya CT scan he MSSSP project atanga nei ani a tuna tanga re lo te a hian khona mi puite ta na man thei turin bo sai ani a he meeting a hian CT scan da tan tir atanga atop kheng an na tho te endika soi ho na nei ani MSSSP PMU Aizol atangin senior civil engineer team 10 meeting hitel pui thein open discussion hun le chunzom ani a CT scan chungchang le he contract chungchanga zo na le asoi du nei ang tele he huna hian soi ho ni in senior civil engineer chuan an zo na te changin he khol bun tha chungchanga hian doctor tele damdo in athok tu te an fak omin fellow awm lo nan an tran ruwa je te soin CT scan hian radiation apek chu awangin ahmun hi ahim ti le amun maten azirem ti tepo enfi ani thu soin CT scan hi mangtran tu chuan license angai thu le an nga mek thu te soin CT scan chu mantran thei turin a impe fel ani to thu te asoi bok CT scan hi kumnga chung quarantine a ombok ani Dr. Lamon Kruangan trial an le to te report pek na hun nain Dr. du oma author sergeant chuan slice chungchang soifia na hun nei vele ngalin CT scan machine thatak kan nei thu le a quality po thatak ani thu te radiologist an ne ri lo thu le radiologist tha hi biak mek ani thu te le CT scan tangkai se te le an man dan tlang pui soifia na anei bok Vengsang VCP chuan khutlang ayo alom thu soin Dr. Lani enga CMO chuan thu soin Champhai van ne le tun ma a ngai tua po kan ngai tua phak ngai lo ani thu te CT scan poimo na tele mitam tak tan le na tam tak mu so the na tu khol kan nei kan van nei le a he khol hi cheng noi za som pathum man lai ani a he khol hi a thei ang ber en ko tu le Champhai me pui tele a thok tu te ta ani do na wangin uluk tak en ko turin thu a changhal bok ani meeting zo hian CT scan room le a khol te en ho na le endigna hospital ho tu tele NGO le state engineer Aizol atanga local te nei ani a tu na tanga re lo te a man thei thuai an be sei Champhai program on workshop come capacity building of stakeholders under mission Vatsalya nei ani voini somni pasari sangni somni poruje to mi khian INPR auditorium chanema District Child Protection Unit Champhai District bua sain program on workshop come capacity building of stakeholders under mission Vatsalya man ani a hehuna hian pilarin kimimar District Child Protection Officer Champhai chuan in lom na le program man ani dante asoya pu lokeswaran R IPS SP Champhai District chuan thu soin hetiang workshop poimo tak bua sai ani hilom ati thu soin naw pangven himna konga na tho thil poimo tak ani awangin NGO sang tele hetiang lam kai lama sarkar department te tho ho na tha nei apoimo thu asoi pi lama hetiang lama inserti na thasok nei beje apoimo thu asoi bok ani pu vanarwata judicial magistrate le principal magistrate juvenile justice board Champhai District po in thu soin no pangta na thok tu te chu no pangte ta na don chon nuam le anha sat na lo cho sang khai thei tura lowin bo sai thin turin acha a no pangta na thok tu te mo phu na sang asoi bok hehuna hian juvenile justice care and protection of children act sane som panga and protection of children from sexual offence act sang he som pani JJ act
Enpokso ek chungchang soi hona hun nei ani bok he huna hen police department excise department health department temai baka no pang kai noya thok tu sang sang tele no pang home sang sanga thok tu te antel ane Voin Samada Somkhan Pusila Soivunga Minister Horticulture Department Chuan Vapai Community Hall USP Ginger Greenhouse Cluster Le Sap Thechin Khu Khonna Hunam Hanpuya Greenhouse Cluster Sisi Zau Vapaya Greenhouse Enko Tu Mi Somni Pakhat Le Sap Thechin Tura Than Mi Somli Tenen Hunman Ane Minister Pusila Soivunga Chuan Ministry of Dollarin Unique Selling Proposition Atana Athan Hoya So Thing Thartam Na Pe Champhai District So Thing Song Bona Tur Arwa Manchukal Puimek Ani A Ginger Hap He Mual Koya Din Tum Ni In Spok Pathum Vapai Tual Cheng Le Zotlang Ate Din Tum Ani Thu Asoi Vapai Khwa In Tiang Du Sak Na Hi Anna Don Ngai Lo Thu Soin Horticulture Department Chunga Lom Thu Asoya He Du Sak Na Hi Tho Rim Na Taimak Na Le Rin Om Na Achan Le Tu Ani Thu Asoya Lo Cham Mai Lo Tu Le Lo Tin Pui Ngai Tu Rin Kal Khom Te Afui Ani Animal Insurance Chungchang Soi Telin Tun Ma Vok Pakhata Cheng Sang Hia Insurance Ngai Thin Kha Tuna Chuan State Matching Share SMS In Za Som Panga Chok Choin Cheng Zani Somkwa Pania Insurance Ani Thei Thu Asoi Lang Bok He Hun Hi Pu Cholan Mon Puya Horticulture Director Chuan Kai Soin Thu Asoya USP 14 Janatan Raw Material Atam Thei Angber Thar Turen Afuya So Thing Song Bona Spok Le Hap Hi Champhai District Mun Lia Mual Koi Zotlang Vapai Le Tua Chenga Te Bun Ani Tu Thu Asoya Into Dana Tai Mataka Thei Top Chu Atu Thu Asoi Bok Pilarin Chani District Horticulture Officer Champhai Chuan Technical Report Pe In RKVY DPR Hoya Greenhouse Cluster Sesi Zau Vapai Greenhouse Somni Panga Lai Sak Chok Ani Thei Nana Department Malak Mate Asoya Greenhouse Pakhathi Square Meter Za Zel Ni In Kumkruana Thai Thataka Thar Theinan Scheme Dangtenen Chun Fin Converts Ni In Mission for Integrated Development in Horticulture Scheme Atangin Geolined Water Tank Battery Operated Sprayer Plastic Crate NPK Fertilizer Thachi Tepek Aniti Asoya RKVY PDMC Atangin and Greenhouse Chowa Da Tur Drip Irrigation Fit Saktur Anni Baka Pipe Roll Ni Chuk Pek Anni Thu Asoya Sorkar Le Department Ten Basin at Sang Tang Nain Kun Tok Tu Tsu Lotlin Puinana Mang Chuk Turin at Sa Ani Bethany Society Le Usa Company Trangkop Buat Sai Puan Thui Zirna Buat Sai Ani Bethany Society Shillong Le Usa Company Buat Sain Supply Quarters OMA Office Sampaya Mei Chatana Buat Sai Puan Thui Zirna Training Le Ani A He Puan Thui Zirna Training Honna Inkoma Hian Pu F Larin Mona President Supply Quarters OMA Sampaya Chukualian Ni In Kualian Pu F Larin Mona Chuan Mei Chatana Buat Sai Puan Thui Zirna Training Zong Song Te Chung Ko Chom Na Khopa Zir Thiam Tu Le Tai Mataka Anzir Chua Huna Po Ti Chun Zom Zel Turin Acha Hun Tha Buat Sai Sak An Ni Hi Bo Pil Lo Tu Le Company Lamtan Pu Atran Pui Chun Zom Chak Om Thei Tura Thei Top Chua Turin Zilai Zong Zong Te Som Bok Ani He Puan Thui Zirna Training A Hian Trainer Tan Sai Ching Pui Champhai Ve Sang Chu Man Ani A Ani Hian Heng Puan Thui Zir Tu Te Hi Company Le Society Lamtin Andu Da Nangin Zir Tina Akal Puyanga Bethany Society Le Usa Company Trangkop Ten An Bo Sai Puan Thui Zirna Hi Ka Le Thotran Ni Thleng Nei Tur Ani Ang March ni som pani sare somni paruka F lalom kini kum somthum pakhat pu PC lerem puenu pui zobob not right a athi chungchanga magisterial inquiry kalpui mek ani Health Department Chuan March Som Pakua Sani Somni Porukhan Order Te Chuakin PF Lalom Kimi Thina Chungchanga Magisterial Inquiry Turin Lunglei Additional DC Ruat Ani A Karkhat Chung Hun Pekani March Somni Order Dang Te Chuak Le In Magisterial Inquiry Turin Lunglei DLAO DTO Churuat Le Zok Ani A Karkhat Chung Thau Hun Pekani Magisterial Inquiry Hi Kalpui Mek Ni In Hun Tiam Chungin Anzo Man Don Nge Hun Andi Bel Don Shiat Alanilo Hun Tiam Chu Vo In Hian Atop Donani PF Lalom Kimi Hi March ni som pani Sani Somni Porukhan Civil Hospital Lunglei OPD ya ain entira ake avuna wangin doctorin alung endik turin atia cardiologist doctor alo omlo awanga in entir thailo ani Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCSCA Secretary Teresi Vaner Shwai Chuan Erong Bona Gas le tuial thei aron thlen pa ngai thu asoi Wanglani Palai Zon Changin FCSCA Secretary Chuan Gulf War Male Nuwa Mizoram Erong Bona Gas le Tuyal Theiron Theng Adang Lam Lo Thu Asoya Apangai Rengin Aron Thenga Mizoram Sorkar le Central Sorkar in Uluk Takin Anvil Rengani Ati
Teresi Vanar Shoi Chuan Tun Din Huna Gas Le Tuil Thea Thapana Tur Om Lo Thu Soin Nitin Aron Thleng Reng Atia Gas Book Hunun Ber Atanga Ni Som Ni Panga Nuwa Chau Book Le The Ti Ani Chan Chu Tu Lawa Mi Puiten An La Khol Vak Vak Lo Na Atan Ani Thu Asoi April ni somni pakhat sani somni paruka Aizawl Municipal Corporation AMC in Thlanchu tura ming pelu zinga corporator kalchuak chia mi pasari le MLA in Thana ding to mi pani antel AMC in Thlan atana ming pek lo hun hi March somni panga nilai ni khan atopa mi somrok pariat in nomination file te hi mi pa somli le me chia somni pariat anni me che reserve seat paruk chau ni ma se INC le ZPM atangin me che pakwa vefe MNF atangin pasari le BJP atangin pathunin in Thlan chu tura ming pe singa INC atanga ward number som pakwa na chu tura ming pe MPCC Treasurer Dr. Lalmar Soma nga kale ward number som palina chu tura ming pe R Vanar Tluang te chu MLA in Thlan Hung Ber Khan INC ticket thubing candidate anni Excise and Narcotics Department le Catch Center OMA thok dun chuan March somni paruk sani somni paruk ninga ni zanda som le mini som panga khan tuiriala hero ingram zathum som nga pakhat hong som thum pakhat le anei tu ni apulal ompui kum som thum paruk pularam enga fanuram hun veng thar chongbula section Aizawl khosania in chhal an mana hiron phurkwana lirthei alto car registration number MZ01F 3649 po shem ni in he kar khal tu aralma soma kumsom nga pakhat pu a sang khu ma faparam hun veng thar chongbula section Aizawl khosania in chhal po shen nga lan ni Heroin Vangaman Tehi Section 21C of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 and the NPS Act Mangin to Boy Siam Sak Anni A District and Session Court Sampaya Shwai Ngalan Ni Kota Thiam Lo Anchang Ani Chuan Kumsom Atanga Kumsom Ni Zel Tang Tu Le Poisa Cheng Nuai Khatatanga Cheng Nuai Ni Thleng Choi Bok Tura Shem Thei Anni Ang MPCC President Pulal Thanzara Chuan voin March somni pasari sani somni project topni hian Mizoram Pradesh Congress Committee Chuan Friday political session a thu soin Aizawl Khupui enkol tu thlanfu ahun to thu soya sani somni paret MLA in Thana Congress kan thling ani chuan ration bu fai man le oil man hi kan ennon dona NLP changtung sok kan ka pui le don ani ati Pulal Thanzara Chuan state sarkara kan tifu to lova Aizawl Khupui enkol tu tal hi chu itifu to ang u ati a kan mano ka AMC kan in thlang dona state election a kan tiswal to a AMC election a chuan tiswal to lo turin Aizawl mi puite kangen cheu ani ZPM sarkar hian an intiam na ang kan ti ang anti te anti lo 5 veka kan lo tiswal hle ani se sarkara kan tifu to lova Aizawl Khupui enkol tu tal hi chu itifu to ang u ati AMC election a hian milate infiam mi te kan thlan thlinin nge khotlang kosan le YMA in mangle local council ton shet ne to te Aizawl Khupui tan tha angti mi puite po in kan ngai to angai ni khotlang ro re na le masona te in le lo ram har san te a om changa thu buai rem le ro re la ngai to na seng tur an ni a mel le mai ti dang lam mila le infiam mi te hian min ngai to pui the ngem ti kan ngai to angai ni ati a keini Congress party chuan candidate atan khotlang kosan le YMA in mang local council member ni to le ni me ton shet le candidate kan zonga candidate atan kan mang ani ati bok AMC chu Congress hu chuak ani thu soin ashing tu lo ten hun re tak an kai suaya wangin Aizawl Khupui hi anom tur angin anom lo ashing tu tingein kan enkol angai to a Aizawl Khupui nom le masona kan ron chop chuak dona chumi atan chuan inti sual to lo nan le atlai hnuwa in sir to lo nan kan candidate te lo vote turin kangen na chu ati bok Voin somni pasari thatum sani somni parukhian Chief Minister Pulal do Omachuan PWD Complex Thenzawl PWD Road Division ahonga Mizoramin ma ason zel na konga tangkai puitu Thenzawl PWD Road Division thar hon anita chulom ati thu asoi kan road density te hi state dang tene na khai khinin alan hiam bi khle a Indiaram road density chorwa chu kilometer za biala kilometer za sompuruk zel ani line Mizoram in kongpui ane za chu kilometer za biala kilometer somli paruk point pathum pasari chau alani a Indiaram average zat ve po kan la phak lova ta tho tu ri kan langa hle ani ati Thenzawl Road Division thar atan hian EE post pakhat JE post pani UDC post pani le adangte sarkar in siam to a post chen khat lak phalna pek an ni to a thok tu omsa te siam remin April ni khat atangin mi puitan do thei an ni ang JK Business Services involving la ya hian digital code shang kan kola
mobile phone company brand shang kan kol ba ka iPhone model thar ber po kan kole laptop le desktop computer aman thlo machanga aman taw thlening do thlan tur kan nei bok powerhouse lama hian electronic device shang ba ka inverter le battery do thlan tur a om electric wiring man ro shang a om ba ka electric wiring kan ti sak thei bok CCTV le intercom installation po kan ti sak theya internet sak le cha Airtel Extreme Fiber connection intiklai po in kan ti sak thei boke mobile phone le computer le akai hnote repairing kan ti theya kan bungwa te hi kan shal chwa nuwa after sale service momal tak pek chunjom hi kan thopoi alani ringe JK Business Services Samphaving Lai District Hospital Champhai ni somhi pariat thum sani somhi puruk indin ni a District Hospital Champhai OPD Dr. Thutura be seite OPD Dr. Biatan Sangi pedia Dr. Zothan Pare Rate General Surgeon Dr. Silal Duama Ortho Surgeon Dr. Lanun Tuanga GDMO Sonologist Dr. Isak Larwa Fela GDMO NCD Dr. GS Lemwan Pui GDMO ATF Palliative Care Dr. Rabat Zilsang Zela Thangwa Radiation Oncologist PSC Dr. Kela Chanchui Anesthetist Dr. Lanupui GDMO ATF Lab Blood Bank Dr. Croston Pui Micro M6 OST Dr. Lanupui Kholshing Ayus Hospital Dr. Keti Zomoi OPD carpet so hun chung hi thotan ni atanga zertop ni thleng in jingda ku ale achan ve atanga chhu da so pani le achan ve thleng ani a inrin ni bi ka hian jingda ku ale achan ve atanga chma da so ka thleng ani ang OPD ka thui UHID registration number ne to tan to can scan ngai lawin ka thui kan zer tur ni ro khona awanga doctor te thu thelo pala mi puite sia thiam na andil ni chanjita chati to main chanchin langsa zual ilo ngai thlele ang u Voim somni pasari thatum sangi somni Parukhian Mizoram Health System Strengthening Project MSSSP Noya CT scan stakeholder meeting to Dr. Lunch Champhai District Hospital anani a hehuni Dr. Zatluanga District Medical Superintendent District Hospital Champhai ka iswana Noya nei ani Champhai program on workshop common capacity building of stakeholders under mission Vatsalya to INPR tutorial chonema district Child Protection Unit Champhai District Board sain nei ani Voin chamada som khan pusila soivunga Minister Horticulture Department chuan Vaphai Community Hall USP Ginger Greenhouse Cluster le sap theichin khu khonna hun aman puya Greenhouse Cluster sesi zaw Vaphaya Greenhouse enko tu mi somni pakhat le sap theichin turathan mi somli tenen hun man ani Khatizong ka chanchin thar kan ngai thak thei te ani a chanchin thar kan ngai thak zo tak ta kha CCN YouTube channel a enlet thei ani